Yeah, embed music. Duha nga kasing-kasing usalaan ginagya. Para ha atong gugma. Diri kita magbubulag, bisan ano paan maabot. Magkaptanay kita, diri gud mabubuwag ang buot. Ikaw nga nako, usalaan padulngan, tubtob ha katapusan, kita lagi haponan mag-uptan. Hanuna kita nagkita, waray pa kita kabalo. Nga ini nga pagbati magiging tinuod good nga tinuo. Di kang hakul patuptob ha paghigugma. Naging kita duha nga waray good magbubulag pa. Kada problema ginaagian naton upod. Waray bumaya bisan kapuy naan kasing-kasing nga bugosi mo kamot pirmiya kung ginpupugngan. Para diri kita malabay hakasakit nga waray kasiguraduhan. Diri kita magbubulag, bisan ano paan maabot. Magkaptanay kita, diri gud mabubuwag ang buot. Ikaw nga nako, usalaan padulngan, tubtob ha katapusan, kita lagi haponan mag-updan. Bisan pa magbagoan, panahon ngan kalibutan, diri magbabagoon. Akong gugmahain mo kasing-kasing, ikaw ang akong kusok kun ako naluluya. Ikaw ang akong pahingadlok nga nagiging kalipay. Diri kita perpekto, pero nagkakaintindihan. Kada sayop, ginaayos na tong pinaagihin. Pag hinigugma ay waray na iba nga akong ginlalawman. Kay ikaw, lagi hapon na akong padulngan. Ayaw gud ako bayay, Kay kun waray ka, why na ako, waray ka o ka. ikaw lagi hapon. Tupsa. Diri kita magbubulag, bisan ano paan maabot. Magkaptanay kita, diri gud mabubuwag ang buot. Ikaw nga nako, usalaan padulngan, tubtob ha katapusan, kita lagi haponan mag-uptan. Diri kita magbubulag, bisan paan maabot. Magkaptanay kita, diri gud mabubuwag ang buot. Ikaw nga nako, usalaan padulngan, tubtob ha katapusan, kita lagi haponan mag-uptan.